sethi i-African National Congress izoba iphethe khona la e-KZN izawuphatha futhi nationally nakuwo wonke ama-province. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi ukulungele kuchudzelana nelicembu lemkhonto wesizwe lalo yibika ngumengameli wakuleli Jacob Zuma elikhethweni lwavelonke nelutifunza. The fact that unemployment is increased by 0.2%, that's depressing. Cishe bafinyelele etigidini letisiphohlongo bantu labangasebenzi kuleli ngekusho kwemininingwane yekota yesine yanyakenye. We've worked a lot on some of the things this week, obviously waiting for the international-based players to meet us on the other side and then continue with our preparations. Ibanyana kumele ishaye Tanzania kabili kude ikhona engidlulela kumzuliswano wesine newegcina wekuhlungela imidlalo yema-Olympics. Kushonile wena bekunena sikwamukele Tindzaba teSiswati lesethula bukhoma la SABC. Sikhumbude ke mbukeli kwesile Tindzaba yatfolakala ku YouTube, X, Facebook na ku SABC Plus. Thola Tindzaba letinaba nabile letisematseni. Njalo ngoLwesithathu ngesimbi yesithupha Ntsambama. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi ukulungele kuchudzelana nelicembu lemkhonto wesizwe lalo yilibeka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma elikhethweni lwavelonke nelutifunza. Ramaphosa bekakhuluma netinkulungwane temalunga lelicembu i-ANC nebalandzeli balo eThekwini. Uphinze wangeta ngekuthi laba labachudzelana nalelicembu batfukile njengoba babona kunebalandzeli labanyenti kulombuthano. Iyabonakala ukuthi ANC ngempela iyaphila. Impi yokuthi ubani ozophatha isifundazwe saKwaZulu Natal idla lubi. Umongameli weqembu elibusayo uRamaphosa uthathe impi wayibeka ngqo eminyangweni wayelo ngumongameli wezwe uJacob Zuma neqembu lakhe elisha umkhonto wesizwe. Esifunda esikhulukazi se-ANC eThekwini sasibambe amarali amabili siqala estadium sakwaXimba saphinda futhi baya estadium eNanda. Angizange ngicabange ukuthi kuzoba nabantu abaningi kangaka. Nigcwele ngendlela emangalisayo futhi ezawuthusa nabanye abangahambi nathi. Base bayancancazela la bekhona bayabona ukuthi i-ANC iyaphila ngempela kule ndawo. Lempi ke akayithathi neze kancane lo engumongameli we-ANC kanye nongumongameli wezwe uJacob Zuma naye uhamba zonke izifundazwe ukuze azonxusa abantu ukuthi bavotele iqembu lakhe ekakhulukazi esifundazweni saKwaZulu Natal kanye naseGauteng ukuthi bavotele yona ke iMK ukuze bakhiphe uRamaphosa ezintambeni zombuso. Wonke umuntu omnyama kajoyina umkhonto wesizwe nonenye iphatha kajoyine la. Ngoba umkhonto wesizwe uyinamhlanje uyikusasa naphakade la eAfrika. Umengameli we-ANC uthi labo abakhankasela ukukhipha leli qembu elibusayo ezintambeni zombuso bayaphupha nje kanye futhi nesifundazwe saKwaZulu Natal angeke siphume ezandleni ze-ANC. Sethi i-African National Congress izoba iphethe khona la e-KZN izawuphatha futhi nationally nakuwo wonke ama-province nase-Western Cape. Sethi nale DA ephethe i-Western Cape basop ngoba sesendleleni sizoyihuqa leyo Western Cape ezandleni zenu. Kuleli sonto iqembu elibusayo lizobe likhankasa isifundazwe sonke ukuze lizonxusa abantu bephume ngobuningi babo enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida lapho ANC izothula khona umqulo wayo walolu khetho. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.
Ingano lephakeme eGauteng lekanelise ePitoli ilinzeleke ukuthi yethule kusasa sijubo mayelana nesicelo se-DA sekuthi inqubomgomo lebekusolwa kuqhutshwa ngayo ku-ANC yekuqashwa ngokubulunga kwebaholi bayo ithathwe njengalengahambisani nemithetho-sisekelo. Nyakenye ngenyanga yaBhimbidvwane emajaji labekahlela aphelele ebhenjini alela sicelo se-DA sekuthi kuthathwe njengokungemthetho nalokungahambisani nemithetho-sisekelo kufakwa etikhundleni tembuso kwamalungu e-ANC. Lenhlangano yazi lenqubomgomo ye-ANC ngiyo lena ukuthi tinkampani tembuso tingendi kahle. I-ANC yaphikisana lesicelo lapho yathi khona i-DA ifuna ukunciphisa emandla ayo ekukhululeka. Lesinqumo silinzeleke kulandzela kwekuphumela kwe-DA kamva lapho ithole khona imculo yokuqashwa kwesisebenzi tembuso te-ANC kulandzela ukuthi lenhlangano lebusako ingaphumeleli ekubuketweni kwalolu dzaba kwekugcina inkantolo yemithetho-sisekelo. Lokhu solo kuyingxenye yesifiso se-DA sekufuna ukuthi kuqashwe kwesisebenzi tembuso njengaphambilini kulahlwe. Sikubutile ke mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngekuthunyelwa kwabantu etikhundleni letinkulu tembuso ngekuya ngekubulunga babo ku-ANC phecelezi i-cadre deployment. Umbono wakho ke uyalandzela. Mina bengifisa mhlawumbe ukuthi manje sike siholwa abantu abasebasha, abantu abanomqondo omusha njengalokhu sazi isikhathi sihambe phela sibe noshintsho. ANC mayike ngokuyitshintshe ukwenza mayisusa amaxhaka namaqhabazana phambi ifaka abantu abatsha nabayifundeleyo lemisebenzi basusa ama-comrade angazinto. Kuyosiza umuntu aqashe mina kufanele kungapho ukuthi umngani kabani ukuthi uyilephi iqembu. I-cadre deployment yona ngeke iphele apha eSouth Africa, ngeke iphele nepati ezongena nayo izoyenza. Akuyona inkinga ukuqoka komuntu nokukhushulwa komuntu esikhundleni. Okubalulekile kakhulu ukuthi umuntu ethi sebekwe esikhundleni awenze kahle umsebenzi obasuke silindele thina nanokuba esuke sebekiwe. Yilokho nje sikufuna ukuthi njengomphakathi abantu okufuna abaqokelwe ekhundleni ephezulu abantu abaqualified ukuthi lo msebenzi bayakwazi bawufundele futhi hayi kuvele kuthathwe nombani nje thuse ungqongqoshe ukuthi owemali ebengakazi ayifundele lonto yezimali. Umbono kwembukeli SABC ngeke yethweswa kudiphendulela ngawo. Cishe bafinyelele etigidini letisiphohlongo bantu labangasebenzi kuleli ngekusho kwemininingwane yekota yesine yanyakene. Lokwendeka njena nobengabe le kota ivamise kuba nemisebenzi leminyenti. Osomnotho ke bebalinze kubona lehla lelinani kepha ngekusho kwebetibalo lelinani lenyuke nga 0.2 wema% lafinyelela ku 32.1 wema%. Linani lebantu labangasebenzi kulelive lenyuke lafika ku 7.9 million kukota yesine nyakenye. Imikhakha ekuthuthukiswa kwemphakathi, yekwakha, yekulima nekuthengiselana ngiyo leyashayeka kakhulu. ICOSATU ithi lelinani liyakhathata. The fact that unemployment is increased by 0.2%, that's depressing. But you know, to be honest with you, we actually feel to be much worse, given the levels of the chaos, the crisis we're experiencing in Transnet. Iningizimu Afrika yakhona kwakha emathuba emisebenzi kumakota lasiphohlongo alandzelana. Lekusho ukuthi bantfu labangu 16.7 million bathola imisebenzi iminyaka lemibili ngaphandle kwekuphatamiseka. Betemnotho bathi kusengakakonakali ngaleyo ndlela kepha kumele lubukisiswe loludzaba lekuswelakala kwemisebenzi. Despite the quarterly decline in the fourth quarter of last year, it was mild first of all. Around 22,000 jobs were lost in the fourth quarter. But if we just look at the momentum, the economy has managed to create jobs over the past 8 consecutive quarters. Betibalo Stats SA bathi nanobe linani lebantfu labangasebenzi linyukile kepha lelive lakhona kwakha emathuba emisebenzi iminyaka lemibili ngaphandle nje kwenkinga. When you have seen a decrease in the number of people employed and an increase in the number of people that are unemployed, that is actively looking for employment, then that increases your rate of unemployment. Insha ngiyo letsinzeka kakhulu njengoba linani lalabo labangasebenzi linyukela ya ku 4.7 million. Ixwayisiwe indvuna yetimali inokugodongwana ngekwehlisa imali lephakelwe ematiko ahulumende. Labalabalisana nalo kwehliswa kwalolu phakelo timali bathi lokhu kuba nesandla ekwenyukweni kwelizinga lebantfu labangasebenzi kungalingani nebusweti. Indvuna godongwana itawetfula liphakelo timali kusasa eKapa. Bahlangana ngenhloso yokukhulumisana kabanti ngetindlela letingahle iqhamuke nendvuna yetimali inokugodongwana nakethula liphakelo timali lwakhe kusasa.
kuthiwa umkhakha wetempilo ungulomunye lotsikanetweni lokwehliswa kwemali lenikwa ematiko kahulumende lokhu kuholele ekutheni kumiswe leminye imisebenzi. People from poorer communities are in greater need of health care, and that need is increasing. So I know that in the service that I deliver, we have not had an increase in the number of clinical posts for the last 15 to 20 years. Kunetinsolo letithi kwehliswa kwemali lephakelwa ematiko kuba nemthelela lomubi emabhukwini ematiko ahulumende. The choice that has been made is to prioritize pay over services. And public sector unions have colluded in that choice, quite frankly. Ngesikhathi atfula luphakelo timali lwasemkhatsini neminyaka lomnyaka lophelile, imvuna kudongwane yamemedela ukuthi uhulumende wonge imali engu-21 billion emarandi. Le mvuna yathi ihlose konga imali engu-64 billion emarandi kumnyaka timali wa 2024 kuya ku-2025, bese wonga 69 billion eminyakeni timali wa 2025 kuya ku-2026. Takhamuti titsingeto letitsikameteka kakhulu njengoba lokonga imali kusho kusolakala kwetidzingo ncandi. There is no public lights. People are being mugged, killed in the evening because there is no electricity and there is no infrastructure. Nanoma abehulumende athi lokonga imali ethunyelwa tukwematiko kutawusita kubhadala tikweleti letikolotwa nguhulumende. Labanye bathi uhulumende utigwaza ngesakhe isikhali njengoba lokhu kutabambelela intuthuko. Kanzike kuletinye nasibuye titolo. Takhamuti tase-Aniva eNkomazi eMpumalanga lethukuthele etiganeni lwabo tende libito lokuthi uhulumende wesifundza afake lo masipala ngaphasi kwesandla sembhasopi. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati nawusanza kungena wemngelekile sisekhona. Kuphonga kancane-ke kuleli mbukeli sivakashele eveni leli ngibomakhelwane eSwatini kulandzela litsaba loluvelile ngetinkinga tenyuvesi yalela live i-University of eSwatini. Emoyeni-ke sikhulumisana nelisekela lamengameli wemkhandlu lomele tijudeni Zakaria Makama. Asikubingelele Makama sikwamukele etindzabeni teSiswati. Yes, ngivusele sisidora, ngivusele kubo bonke balaleli labasekhasi lababukele lolu hlelo lwetindzaba. Labo bonke bafunzi benyuvesi yaKangwane nawo wonke umhlaba ngivusele Ntsambama. Makama kunendzaba yokuthi kutaba khona kubambeleleka kwemiholo etisebentini tenyuvesi. Unolwathi lolunganani ngalo ludzaba ngalesimo sinithikamete njani lesimo nitijudeni? Kuliqiniso lokho sisidora akuqali kona ngoba mangikhumbula nje emuva ngaphambilini bengilocal government nje SRC na nga4 March 2023 na yaqala lapho lenkinga yetimali lapho khona inyuvesi yayidelay emaholo eti70. So kulokudelay kwala maholo aleti70 inyuvesi yayikhokhe ngalelilanga lekufanele ukuthi ngabe leti70 tihola ngalo. Ti70 tenyuvesi leletiningi ngabali senior management tihola mhla ka19 every month mhla ka19 tiyahola. Lokubese kuyendeka ke ngalo mhla ka19 emini yakhona bese bakhokha imemorandum ukuthi emaholo abo atoba delayed atobambeka ngeke basawathola. Lokwendekile nayitolo bayikhokhile imemorandum, I think it was about 12 emini. Bayikhokha imemorandum ukuthi emaholo 70 angeke asabakhona. Lokhu kuyasikhinyabeta sibafunzi, ukhinyabete nawo onke ama-operations enyuvesi. Ti70 uma ngabe setitfola lo mlayelo ukuthi ngeke tisahola, in fact tisuke tikugadzile ngoba setiyakwati akuqala kwendeka lenyanga lenje yesithathu kwendeka consecutive. So kuthi makwendeka vele le70 sisuke letiningi tato tingaseka emi70 noma tikhona sisuke tingasasebenzi because igadze tintfo letimbili ukuthi bayatfola iniholo lwabo noma ke bathola imemorandum. Ngaleyo ndlela leyo-ke uma tiqekise emadvolo tiqekise emi70 noma tiyela kusebenza noma tingabi khona ngalelilanga lekhole emi70 lama-operations ayema nanathi sibafunzi ngalapha sinema-assignments lekufuna siwenze nema-practicals nani lekufuna siwenze kufuna siconsulte ngama-project ethu. Konke lokho kukhanza ukuthi bese sekuyema asisakhona ukuthi sikwende ukhinyabeteke lokufundza kwethu konke. Kunginyalo Makama sinjani vele simo setimali kulesikhungo? Isimo setimali silikhuni sibuqayi kakhulu.
sibucayi kakhulu thina nje siyi-SRC na lati imali kahle kahle siyayisifihlele lokwendekalako kungukuthi naleti mali kude siyayisibone nasekufuna ukuthi kwenteke ama-activities lathi ngaleti mali nyalo bese kufuna ukuthi sisebenze ihole imali sengikhona kuthiwa kude on the last day bekufanele ukuthi bahole ngayo sengikhona kusebenza kuthiwa imali yato kude nanathi ngalapha sibafunzi siya-subscribe i-SRC fee nanayo mangabe sekufuna ukuthi sende ama-activities ethu sitawutshela ukuthi imali kude ngalapha uhulumende nanaye nasilanzelela ngakuye uyathi uhulumende yena i-subvention uyayifaka every month leyo kufanele kusayifake uhulumende ukuthi uyayifaka imali yakhe but when nasita ngala nyuvesi kuthiwe imali kude kuthiwe imali kude ubese akusateki kahle kahle ukuthi kambe kude le mali njani ngoba phela imali kuthiwa iyangena nanathi singalapha sibafunzi lele kufanele sesiyibhadale thina basibukele yona siyayibhadala but nanayo bese kuyathuza masesitshelwa ukuthi nanayo sekude. Ngekubuka kwakho yini lengaletha kutinda kule sikhungo? Leyo ke indzaba lengaqali so sibile sayikhulumisana nebaphathi betinyonyane alapha nawushi le kuyinyonyane academic lekuthi inyonyane te academic non academic staff so into lekhona yade nayiresolviwe kule tinyonyane kade nethi sile tinyonyane akushintshwe le management ngoba le management lekhona sho ukuthi ngiyo lelehluleka kwenta umsebenzi wayo imanage lamafunds ukuthi bakukhona ukuthi lama operations enyuvesi aqhubeke kwendlule lapho akushintsha lokho but sesifuna ukuthi sibuye inyuvesi sibuye lokuthi vele yona kahle kahle le mali ithathaphi kufanele ukuthi ithathephi inyuvesi irelaye nyalo seyirelaye kakhulu ku-subvention lebiya hulumende of which akusiyo into le kahle inyuvesi ayiphume ihambe iya-outsource ingadipendeli nathi kwemadona ngoba le mali iyovela i-reliable lena nje ye-subvention angeke ibe enough for ama-operations enyuvesi because leti 70 enyuvesi ikhona kakhulu for as lo msebenzi leti wendako kude because kude leti insitata lokutele lo msebenzi lokhu bese sekukhinya betha lokufunza kwethu uma ngabe le 70 ikhona but insita kude angeke lokufunza lesikuthola ukuthi nekube ngilokhu nje uthi uhamba uyekhona i-computer lab ama-computer kasebenzi uhamba uyofuna i-officer alikho emsebenzini why because akaho into lesihlangabetha ngayo each and every day asibambe lapho makama ngenxa yesikhathi sethu asibonge makama ngenxa yesikhathi sethu Takamotita se aniva enkomazi empumalanga letfukuthele tigane linwabu tende libito lokuthi uhulumende wesifundza afake lo masipala ngaphasi kwesandla seMpasopi tisola lo masipala lobungene netinkinga ngokwehluleka kwethula tidzingo ncandi letfake ekhatsi kuphakela imandi kanye nagesi kusola ukuthi sodolobha phindile makagula nongumakhelwane wato udvonse gesi ngalokungekho emthethweni Kiwanga lokungemthetho kulenzawo eminyakeni lesithupha leyengcile ngakho-ke kunganagesi kanti labanawo bawuthole ngalokungemthetho Takhamuti tithi nasodolobha phindile magagulimbala uchume gesi ngalokungemthetho Sinenkinga yegezi lana igezi isho ukuthi lenye ilanga ekuseni ngithi ngiyaphuma nomntwana washaya ngelegezi la leti gezi etinyoka idlula la gedeni kimi nebungoti ikakhulu kade bantwana uyasilimatela abantwana lo gezi lingana vele kwakona kude gezi because lo gezi vele akusigezi lophila konke ezwetenyoka nyoka letakhamuti tithi lo masipala ufile lo masipala lo akakhombisi kuba ngumasipala lolungele ikakhulu kathi labantu lebakhona nyalo ukuthi bakhone kwenda umsebenzi wabo njengoba iconstitution ibaniketa ligunya ukuthi bakwende lo Masipala wenkomazi uyativuma letingcinamba letibukene netakhamuti takulendzawo uthi tikhona tinhlelo lesetime ngemumo kutocathulula lenkinga Siyazama ukuxoxisana nemakhosi lakhona ngoba lo mhlaba ungaphasi kwawo ukuthi before ba-allocate umhlaba noma tinzawo tokuhlala kumphakathi wasenkomazi abaxoxisane namasipala sikhona ukufaka tinsita bantu bafuna gesi bantu bafuna emanti bantu bafuna tikole kepha-ke thina sigcina sesilandzela emuva ngoba lama-settlements besingakawapleni Hulumende wesifundza uniketwe amalanga la14 ukuthi aphendvule Etmakethe imali lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave
Kutemidlalo isafa nemceceshi weBanyana Banyana Desiree Ellis bayati ngebulukhuni bekuhlungela kudlala imidlalo yema-Olimpiki. Kudlala emaqembu lalishumi nesithupha lapho kumele kuphume lababili labayomela iAfrica eParis. iBanyana Banyana kumele ishaye iTanzania kabili kude ikhona ekudlulela kumzulisano wesine newekugcina wekuhlungela lemidlalo. Kuhlungela kudlala kweBanyana Banyana ku-Paris Olympics akugcini ngekuthi idlale kabili neTanzania. Kepha lotawuphumelela lapho utawutfola netulu nalotawuphumelela emkhathini kweNigeria neCameroon. Umdlalo walamaqembu lamabili wesibili uyodlala eMbombela Stadium nalesibili lotake ebusuku. Asesiveke kusi baphethe tiphe eMbombela sithi shavula kusipho mota wotanato tithini. Lishonile Dora lishonile mbukeli ekhasi Tindzaba lesiphethe ehlelweni letiphuma imbiteni kuligwala FM takhamuti tase Aniva enkomazi umasipala wenkomazi ndifuna uhulumende wesifundza seMpumalanga afake lo masipala ngaphansi kwemlondvoloti ngoba tikhala ngekuthi ke uyehluleka tetfulela tidzingo ncandi lekufaka ikhatsi emandi gezi nemgwaco. Kanti ke inkantolo yamanje yaseNasport eMbombela kulesifundza seMpumalanga isigodlile ke sicelo sebail samunye ke walamadvodza lasithupha lasolwa ngekubulala loyo abelikhansela le-ANC Mandla Mamba lapha eBarberton. Mlaleli nguleti naletinye ke tindzaba lethamba embili kuleli nasemhlabeni wonke jikelele longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwala FM. Angibonga kakhulu Dora. Asibonge mota ikucala phaketa lamuhla asiphinze sihlangane ngolwesine ukude Tindzaba teSiswati kusasa dikhona ngelwimi lwesiNdebele. ngedela shona ngena nzabatalo kanjalo ngedela shona ngenaso simo selitulo sibuka kakhulu ke Dora kanze ke masibuka sithombe sethu kusihlona namuhla ngolalo muhle akhona ke mathuba emvula labonakala amahle kakhulu ikakhulu kade eMpumalanga live njengoba lapha kuye ke la 30% ikakhulu kade sifundzeni kwaZulu Natal eMpumalanga iLimpopo kanze ke mawehla ikakhulu kade entshonalanga live likhombisa ke kubalela kanze ke ukhona nalomoya lobonakala ke ungena ikakhulu kade ngala ke ekhathi nelive kanze ke naselangeni lakusasa likhombisa ke kuvula mabuka incenye esifundza ke la entshonalanga Kapa kanze ke sesekhona nalomoya lobonakala ungena nje ukugijima ke la 40 kilometers ngelihora ikakhulu kade ngale ke la esifundzeni iWestern Cape kanze ke mawu eMpumalanga live sesekhona lawo mathuba emvula mabuka ke la sifundza eKwaZulu Natal lapha kuye ke la 60% kanze ke khona naleli bathu tenkungu letibonakala tiba khona ikakhulu kade eligwini nelive kanze ke masithubeka ngolalo muhle sibukela ke la elangeni lakusasa usingabe ke mazinga ekushisa emenjani masibuka ke la sifundza iGauteng mabuka ndzawo lefana ke la nabo Pretoria yashisa kuleto ndzawo leto nanga la Bronco Spray njengoba lapha kuye ke la 32 kanze ke mabuka ngale Springs nanga Carltonville hlela lapha kuye ke la 33 kanze ke sifundza iLimpopo ndzawo lefana nabo Musina yashisa kuleto ndzawo leto njengoba hlela lapha ku 34 mabuka ke iliphalali lapha ku 35 lishisa likhipha umkhovetshe neThabazimbi njengoba lapha kuye ke la 38 kanze ke Bakersford hlela lapha kuye ke la 30 ngolalo muhle sifundza iMpumalanga ndzawo lefana nabo Middelburg likhombisa ke kufuthumala kuleto ndzawo leto lishisa eKaSkhukhuza njengoba lapha kuye ke la 35 eMbombela hlele ku 27 mabuka Mkhondo lifuthumele nangale bo Standerton njengoba lapha kuye ke la 27 sifundza iKwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Vryhead kuyashisa kuleto ndzawo leto uLundi Ladysmith ihleli lapha kuye ke la 34 mabuka Port Shepstone likhombisa ke kufuthumala nangale bo Durban njengoba ihleli lapha kuye ke la 29 kanze ke ngahle kube netimvula kakhulu kade kuleso sifundza letsoke mabuka ke la sifundza eEastern Cape ndzawo lefana nabo Maletswayi kuyashisa kuleto ndzawo leto njengoba ihleli lapha ku 37 eKomani ihleli ku 32 kanze ke mabuka ngale bo Craydog ihleli lapha kuye ke la 31 mabuka ndzawo lefana nabo Gqeberha likhombisa ke kufuthumala kuleto ndzawo leto ke Mthatha liyashisa njengoba lapha kuye ke la 30 kanze ke masithubeka sikubukela ke la sifundza iWestern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Frederick likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuye ke la nobe ke 29 kanze ke Cape Town lapha kuye ke la 27 indzawo lefana nabo Beaufort West yashisa kuleto ndzawo leto njengoba ihleli lapha kuye ke la 35 eGeorge likhombisa ke kuphola nangalabo Musil Bay njengoba ihleli lapha kuye ke la 23 kanze ke masithubeka sikubukela la sifundza iNorthern Cape indzawo lefana nabo Uppington yashisa kuleto ndzawo leto ke nangale kubo Kurumani kubo Kimberley ihleli lapha kuye ke la 38 kanze ke mabuka buKhalavon ihleli lapha kuye ke la 39 kanze ke eSutherland ihleli lapha kuye ke la 29 ngolalo muhle lokusho ukuthi kuleto ndzawo leto ke
likhombisa ke ukufuthumala kanti ke la sifundza iFree State sikhombisa kuba netimvula ke nasi sifundza mabuka ke tindzawo letinyenti kepha ke khombisa ke kushisa kuleto ndzawo leto nje kube lapha ku35 eSazulubeke ePorterville hleli lapha kuye ke la 38 Bloemfontein nakhona hleli lapha kuye ke la 38 masiqhubeka sikubukela ke la sifundza iNorthwest ngwala lomuhle mabuka tindzawo letifana ke la nabo Tosca kuyashisa kuleto tindzawo leto ke mawuhamba ubanga le Bolishenberg kuyasisha mawubuka ngale ke la Borastenburg hleli ku34 ePotchefstroom hleli lapha kuye ke la 35 ngwala lomuhle kungako benguphathele kona ngisho ngithi kini busuku abube ngilobuhle